zubahiriza ibihugu byombi zikaba zimaze kuririmba. Ubu tuvugana akaba ari umwanya wo gutangira umukino ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Muhawe nayo Gade abanje mu izamu ku ruhande rw'iburyo, inyuma aho bita kuri kabiri habanje uwitwa Serumogo Omar, kuri gatatu na wundi ni niyo mugabo Claude mutima wa defense, ni niye na Crema afatanyije na Nsabimana Aimable wa Rayon Sport. Ari nako u Rwanda rwaje kwimura gutsinda ibitego 3-0 umukino i Remera utegurwa gusima Olivier Muzungu ndetse na Kisenge Arsene. Ikipe ya Sudan yo igeze kuri round yarasezereye ikipe y'igihugu ya Kenya nubwo yari isanzwe ifite igice, ariko ntibyabujije South Sudan kubagarika aho yabatsinze ibitego bigeze kuri 3 kuri buri mikino yombi. Umukino rero ugiye gusifurwa n'abasifuzi. Umukino uratangiye, ukaba utangijwe n'ikipe ya South Sudan. Ubu tuvugana kabisa amasegonda akaba amaze kuzura 10. Ikipe y'igihugu ya South Sudan niyo ifite umupira. Katurebe bamwita ariko barawutakaza, ufatirwa n'abakinnyi ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ntabwo awutsindanye neza, ariko turebe Olinyo, ariko Mugisha Gilbert barafinda neza cyane na Claude Muhire Kevin akaba yinjiye mu kibuga cya Namugire Roger wa Rayon Sport. Ngabonziza Pacifique wa Polisi FC avuyemo, akaba agiyemo Kanamugire Roger wa Rayon Sport. Gano kureba muri kipe ya South Sudan. Katurebe Crema second goal for the Brazilians. South Sudan national team, 2 goals nil. The goal is scored by jersey number 26, Mandela Malish Steven. الهدف الثاني لمنتخب السودان عن طريق فنيل رقم 26 مانديلا ماليش ستيفن. Ikipe y'igihugu ya South Sudan 2, u Rwanda 0. Malish Mandela yerekamo igitego cya kabiri cy'ikipe y'igihugu ya South Sudan. Malish Mandela yerekamo igitego cya kabiri cya South Sudan ku munota wa 19. Iminota 20 yari yagije ngo u Rwanda ruriye 2. Reka turebe shaka igitego cyo kwishyura ipompo no kwengura ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Abasore ikipe y'igihugu y'u Rwanda barangaye cyane muri defense irangaye pe. Ntabwo byoroshye kandi mu by'ukuri wareba uburyo. Reka turebe shaka igitego cyo kwishyura ipompo no kwengura ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Abasore ikipe y'igihugu y'u Rwanda barangaye cyane muri defense irangaye pe. Ntabwo byoroshye kandi mu by'ukuri wareba uburyo mu rubuga rwa South Sudan batambaza agapira ikipe ikakabura, ukibaza ahantu bipfira. Abasirikare nta gucika intege. Reka turebe Barazo ariko bakora vuba ikipe ya South Sudan. Reka turebe Bosco na Kevin
Kevin fotonesha pia yalikotaka mwaka reka turebe Paulinho termutamo ya Marco warenga no kongo n'ikipe y'u Rwanda Edebo narako Benjamin Edebo ashakisha Samuel Tabani Nyamugabo Claude tekije n'abafinda vuba reka turebe shaki Samu vuba Arsene Mwira Kava Mwira Kava Arsene ashaka kugaplasa isitira mu kaguru k'imoso baramuvuna umunsi ugatanga avantage asanga Mwira Kava yakurikiye ahita atereka fire kuri rumwe ubona ko barantana neza ariko bipfira mu kuba kliniko badashaka izamu rero n'ubungubu Bosco na Roche namushashirwe barafinda kuri Pierre muri box arashaka ndera kadira basubira inyuma barafinda ni Maso arashaka Sarumago iyo mupira hejuru gatoro gutekereza mu kipe y'igihugu ya South Sudan Zenjwe Rwanda ineza cyane asa ikipe y'u Rwanda Arsene zamuka shaka Didier imbere y'izamu Didier mu kibuga kwa Marik hindura umupira hagati mu kibuga ashaka Paulinho reka turebe Marik imbere Maris Esbon Wacho Pira muremure Samuel Maris Stephens Maris Esbon Wacho atereka umutwe vuba igitego cya gatatu kiba kiranyoye gol uburangare style Rubobo Clement Muhire Kevin amahirwe ya nyuma reka turebe Muhire Kevin kiriza mwana bwa Claude Belaise penalty arayimara yewe Harayimana Budarazizi mtoto Paulinho reka turebe ari gushaka Saki agakuraho Joshua Clement umupira urarengeye South Sudan